twongeye kubakira abakunzi ba Ishija TV mwe mudukurikirana hirya no hino Igoma, mudukurikirana Bukavu, mudukurikirana Kinshasa, mudukurikirana mu bihugu byo hanze ya Kongo, mukadukurikirana Uganda, Rwanda, mukadukurikirana Bujumbura, Burundi ni Bujumbura, mukadukurikirana Canada, Etats-Unis, Australia na Belgique n'ibindi bihugu ku isi. Uyu munsi tuje kugirana ikiganiro namwe n'abaturage ni bamwe b'impunzi bahunze intambara hagati ya M23 na FARDC Ijomba, kuko mu bireba uruhande rwanje n'impunzi zahunze zihunga intambara ya M23. Benshi muri bo barara mu mashuri barenga magana. Mu mpunzi tuganire nabo bavuga ko kugera n'ubu nta misada zo babonye, n'umusada go babonye. Abaturage bamwe ba Rucuru nibo bazujanye, none ubu bakaba benshi batarya, bakaba babuze, batagira ibiryo no kuryama, bakaba baryama kuri sima. Abaturage bakaba bari gusaba abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba yabafasha bakabona imisada nk'ibiryo, nk'ibyo kunywa n'imiti kugira ngo batagwara cyangwa batagira ibindi bibazo. Ariko mu byo basaba cyane, basaba guverinoma ya Kongo ko yashaka yakoresha uko bishobotse byose ikaba yagarura umutekano mu karere gafitwe na M23, asigaye abaturage bagasubirayo kugira ngo basubire mu mirima yabo, abanyeshuri baje kwiga, kuko batubwiye ko babaye mu buzima bukomeye. Ni impunzi nyinshi ariko zitagira umusada, na nubu n'imisada zo babazaniye bavuga ko izo misada zagiye mu baturage kugira ngo impunzi arizo zibona. None ikintu kibazo dufite ni kimwe, turi kurwara kwera ubuvuzi buri kuboneka, ariko tukabura ibyo kubajanira abarwayi barwaye ibyo bari kwifuza ku rupita, ntabyo turi kubona byo twobahereza. Umuntu yari wakaja gukora igipreza abonaga na soda yo gura kajanira umurwayi akajera yinywesha umuti. None biturukanye no kuba mu buhungiro, turi kuronka ku gapati umuzungu yapokeresheje bamwe mu muntu yagusayidi akaguhereza ku byo yahembwe. Waba ugiye gusura umurwayi ariko wagera yagusaba na soda yo kunywesha ibinini ikabura. None turgusaba mwebwe butegetsi murebe ukuntu ko mwaturwanaho mwije ku kibazo cacu nyaboneka. Nubwo mwadukura hano tugasubira iwacu kuko inzara igiye kutwicira hano. Inzara igiye kutwica n'ubucafu bwabaye bwinshi, tiwareba make nta mutekano dufite. Nari mve mu Jomba, none inzara igiye kutwiciraho. Umuntu kubura ni twe abandi bafashe babonye ko kurya twende twatubona tuba bandibuze. None dutunzwe n'irengarenga n'abana zabanyuze mu nda. Abana bari kunya impamvu y'ibibogwa bitagira utuvuta tutagira n'akarisho. Nta misada mwabonye? Ntayo twabaye bandibuze. Ntabwo ibyo twabonye amazina gacu ntawo twagabonye. Kandi hari imisada za jino mwebwe nta mwazibonye? Nta mazina gacu gabonetsemo. None inzara igiye kuzadutsinda hano, abanyarucuru nibo babyifatiye. None mwasaba iki abayobozi? Ni kwasaba ikibazo bakatumenya yuko bakamenya uko inzara igiye kuzadutsinda hano. Muryute barujuru mu bari byo mujya mu gitondo no kumanywa nimugoroba? Kamo nabona kara mugenzi umpaye kano kabuye ko ntako ko nari namfite. Ibirengarenga kari byo bigiye kunyura mu nda. Dore nsigaye numye mpagaze kandi naje ndumugoro ugaragaye. Abana bangahe? Mfite abana bane nanjye wa gatanu. Warutuye? Mve mu Jomba Cengere. None hari icyo wasaba abayobozi, amawonije? Nabasaba ko banyamba kuko abana banje bagiye kuzapfira hano n'inzara. Ubuzima bwacu turiho nabi, nubwo turiho twarahunze duhungira mu kindi gihugu, ariko iyo twageze umutekano gwanarabuze. Ubwo bapimye kuvuga ngo baduhaye icyo kurya, nta kintu twabonye. Harimo ababonye abandi ntibabona, biterwa nuko akarere ko twirukiyemo abarimo bari mu magobyo, bari mu byabo bagiye barasahura nabo bagafata bakajana. Ubwo tugapfa kurwara inzara guco mu bandi, biterwa nuko nabo twirukiyemo aribo babijanye. Ababijanye nabo twahungiyemo bari iwabo bari mu byabo. Nabo bagiye barafata. Basi ahanini nibo babijanye, dupfa kubera aho gutyo. Umwe nuko buri cyo kuraraho tukarara hasi, ntango gasasa umwenda.
mbe mu buryo bumeze gutyo inzara igiye kutwica basi. none ukuvuga ko Mbye ndagenda twabonye imisada zo mwabonye hano ni iby'abanyarucuro twenda kintu twabonye zagiye kandi barabazana imisada hano baratuzanire ko bandi nabo batuboneraho nuko nabo baje baraza gupokewa. none ukuvuga ko hano hari abatahembwe hano Bariho benshi nanjye nta kintu nabonye. mwasaba iki abayobozi? Basaba iki abayobozi? Dufite iki? Impunzi yo yirutse yirukanganaga nk'isafuriya ariko nta bintu twirukanganye. Kanje buno dore yino nayitiye mu baturage. Mubo twirukangiyeho mu mago gabo natiye isafuriya. Ntaco kuryamaho cyo mfite. Mbe basi mufite kutuyamba mukaduhesha ubuyambye namwe mukatubamo. wahunze uturutse Jewe nahunze nturutse muri Jombi Noheli. Twabonye akanayisi k'udushyimbo tubona n'akanayisi k'ifu, twongera tubona akanayisi k'umuceri, twongera tubona n'akunyu gakeya ko kurunga. Ariko nubwo turi hano akenda tufite ni kamwe ko kwirogosa ukanagakenyera, ta safuriya dufite yo gutekamo, ta buringiti, turi kuryama ku makoma. None tukaba twifujije ko mwadufasha udusafuriya n'utwenda two kwambika abana, ndetse n'abana bari kurwara tukabura icyo kubarwaza nta kabuyi. Ikibazo ni icyo cyo ndi kukubwira. ariko hari abandi bari kuvuga ngo ntabwo babonye imisada. Ni benshi bari gutaka kuko ntari twese, harimo abari mu makokoni barenganye. Hirya no hino inzara irabishe, ariko natwe nako kabuyi dore turakamaririye. Dukeneye ngo mutwongere akandi wenda tumare nk'icyumweru turi gusoma. hari abari kuvuga ngo imisada ngo abaturage ba hano Rucuro nibo bazijyanye. Imisada yo mwatuzaniye Rucuro niyo yabijanye. Twe turi kurara ku sima tubura icyo kurya n'icyo kwifashisha. Amahoro twe no ku bwacu dukeneye amahoro ngo dusubire iwacu ku macumbi kuko hano turi kurengana. Hewe tuturuka iriya mu Jomba muri Nyarubara Runyoni tuhungira hano Rucuro, turategereza byaba neza biri kunanirana, inzara twiciye hano nta kintu. Akabuyi bari baduhaye kashize, nta safuriya nta byo kurya byo dufite, ni ukuja gufunguzamo no mu Banyarucuro. Hakabaho n'uguciye hakakwiruka ngo kumugera ku muryango akakugira imbabazi akagufungurira. Baje kuza ngo baje kutwandika tukandikwa, twaje kubona tukabona nabo bari kuza kugira ute kurwanira, ngo nibo bari gushaka guhembwa kandi ari kwiryamira mu mazu gabo. Twe turi kuryama hano ku iyi sima tukabura ikintu. Waba ugize impanuka izina ryawe barisoma wakwibonamo, waje ugiye gutondeka mugiye kugabana ukibuka bagize ute bakakwatsa. Nundi bande imisada zo babazaniye ejo bundi ni bande bazanye. Ejo bundi kwaka ngahe. Imisada zo babazaniye mazino menshi. Harimo abagiye baratombora izina baryakura ariko abenshi bafashe n'abamuntu. Muno Rucuro. Ni musada bazanye twe nta impunzi nta kintu twabonye bafashe n'Abanyarucuro. None namwe muri ukuntu mwaturwaza. Ibyo tubona ibyo yo guhereza abana. Ubuzima muragira mu byawe by'umubonye. Ni ugusaba, ni ugufunguza, ntawe ugasoma bino birengarenga tukapfa kubibiza. Ubusafuriya ni ugusaba, umugenzi wawe yahisha akagutiza agasafuriya. Kuryama ni ukuryama ku sima, nta kintu. Ni byiza. Ibyire witwa nde? Nitwa ku mazina nitwa Ndibwami Nkuriyumwami Eugene. Nkaba nkora nka konseye wa EP hano Rugabo. Nkaba ndi umujyanama aho ngaho. Wewe uri perezida wa Katubwire iyi kaye badepasa hano kwa mashuri muno bamaze kubara n'abaturage bangahe? Abaturage bari hano ku mashuri bo nyine tudasize kuri fame abari kuri ku miryango yagira bakira
turi mu ma 500 plus hano ubwo turi hano kubwo kwirukanye intambara yo muri groupement yacu ya Jomba guhuza n'imibereho yacu turiho mu mibereho itanejeje paske turi mu kibazo twatangiye ikibazo kijanye n'inzara kijanye no kwirogosa kijanye n'imibereho kwisaha tuza kugira abantu bo kutugoboka ngo baje gufasha aba impunzi déplacer yani kutoka Jomba ariko bagiye kugera ahangaha tuza kugira amariska ibyo byagiye bitubaho harimo bagiye barabona n'abataragiye barabona bitewe n'iki bitewe n'abantu bazaga bakinjira bagakorera mu zindi nzira ahubwo impunzi ntizagira ico zibona ubwo babonyeho dukeya rero niba bafite dukeya abandi ntatwo bafite inzara inarakomeje kubarya ico kurya kikomeje kubura ako kwirogosa gakomeza kubura ubwo niho ikibazo tunafite hano kuri EP Rugabo. Abo bantu se baturutse abo bantu bari guturuka muri axe ya Jomba bari barukirukiye Kinoni bagezeyo ihari nakomeza kuba mbi bose banare gukomeza kunaza bari kubura usalama yo gusubira iwacu kuko anakiri insecurity. Benshi bahantu bari hano baturutse mu zindi nsisiro bose baje baraturuka muri Bunagana, Cengerero, Jomba, Cheya, Gisiza, Nyarubara, Runyoni, Chanzu, Kitovu, Kabindi, Kikoro, Virenvire ni gupema yote muzima. None abantu babonye imisaada batari impunzi baturutse abo babonye imisaada baturutse muri zo nsisiro harimo ni bake babibonye n'abandi ntibabibona. None izindi misaada zagiye izindi misaada zaraje zigera hano twagiye tubona ko bagiye harabonekamo agandi mazina bakavira bande n'abande bo tutazi kandi iwacu ntutuzi ayo mazina. None kuva ko no turi gukumva no kuva ko izo misaada bazibonye n'abanyarucuru bo precisement niko byagenze parce que n'abaje barabona kabashe nibo bake kugeza n'igihe cyo abantu bamerewe nabi muri bake dutangiye au début gutangira mu ntangiriro hari umugira neza watugire neza ubumugabo n'umugore bishize hamwe kubo kuza gufasha impunzi batuzanira udufuka twifu 40 twatugabanye uko twari turi hano twose tugenda neza ariko igihe nani honorable Nsekwe Kabura buzageze hano niho habonetse intambara zitari intambara ndetse n'ibiryo byari byinshi cyane twagombye kubirya bigasaguka nani ko kavuye kabayeho. None izo misaada zagiye izo misaada mu depo ntazirimo baje barazitanga uko bageze uti babibonye zageze zaraje mu baturage bamwe birucuro n'abandi baturage ntari bose bageze bazibonye n'abaturage birucuro nta nari bose bazibonye niko byabaye n'amabuye gararyana hano mwarabyumvisha. None mwebwe mwasabiki abayobozi nk'umuyobozi wika wasabiki abayobozi mbo nje nk'umuyobozi wika hano nasaba ko guhuza no kuba abadeplacer baturutse muri groupement Jomba nasaba ko hirya ko batwumva ba honorable ubuyobozi bwose butari bwagera mu ako gace ko kugira ngo habonekemo abadeplacer banakomeza kureba n'umutima w'imbabazi bagakomeza kureba ntituze gupfira hangaha nanga ntituze kugira amariska muri hangaha. None uyu munsi muri mufite salon mu gitondo no kubera kimwasize iyi programme ya salon iyi programme tuyisizeho kugira ngo twicungire usafi tutaza kugira ikibazo cy'uburwayi nanga se abo duturanye nabo tukaza kubanduza bitewe n'umwanda kandi urabona ahantu hari abana ntihabura umwanda. Nose hari imiti uzo babazaniye imiti twagize amahirwe kuri ba docteur baraje batugeraho hano n'abakuru ba santé batuhereza kutorianda kugera hariya kuri centre de santé ya hano iwacu Bugara ubwo tugeragaho nabwo bakatuvura ariko duha kanini gace niba ari indwara igizwe n'ubunini butagizwe budahuye kutuvura nabi kuko nta miti iriho yindi irisifiza. Twaragiye turahunga duturutse mu Jomba twamaje guturuka mu Jomba ubwo turaza tugeze hano nyamari baratwandika ariko kwabaye kutwandika turarindira nta kintu twabonye. Nani misaada zagize hano zagiye baba n'abanyaruco bagiye barazifata amajeto saningaga ndagafite so kureba ufite ariko ndago nta kintu bampaye wasabiki abayobozi b'igihugu wenda nkuko bampereza agahima ko kwenda ndaryamaho
None muryama ute? Muryama he? Turyama mwarirasoma. Abana, abasore n'abagabo. Muze no kuryama igirinka buno bwana. Ntugusasa kushashije arimo n'abaryamaga ku kabuco uko agateruye uruko gahungana cyangwa umwenda ni guco. Wahunze ute? Wahunze uturutse muri Rusisiro? Uriya rwa Rwambeho rwo munsi yo mu Kinyamahura. Rwambeho wumvaga yirayegamiye bugusa aho abasoda bari. Aho niho naturutse aho Rwambeho. Uze ko masanga pia nta bintu bya wundi ufite? Nta bintu byarakubisabwa n'umwana buryo nakarabije uno mwana inza mwambikije ubusa. Imvura iri kugwa icyo gihe utareba tuza bikomeye. Haje bikomeye basi ubwo nankarabije umwana inzi ngwenda ngo byamajiye gutorera ubwo bararwana agiye kubona mbone bose barirutse. Ubwo kwiruka rero n'amasigamana n'inkwi zo nandi kwa wenda nakwiruka niyo najyanga teka nazitaye mu nsisiro hitwa mu Kigoyi. N'icungu nta n'imyenda z'abahunzi. Eka imyenda utwo nanasamuje duke two namaje kunagira nitwo nanasamuje utundi dusigara mu rugo. Mbe uko wari kuteganya wenda uburyo nasize n'imitura inari mu safuriya. Ubwo ndikwa ngo baranyishe ubwo inza guco nzana utwungu nka tubiri ubwo imyenda yo irasigara. Jewe naragiye nta byose ntaco nazanye bara basodabaga bayacu nabonye birutse ubwo baragamba ngo ushoboye naze tugende ngo turananiwe twe turagiye ubwo tubonye nawe twe bananiwe ubwo dupfa kwirukuco. Ico nazanye ni base nagasafiriya kamwe ndi kugenda ndatira nta nigaro ryo mfite nta nakagaro n'isahani nimwe bino nugupfa kubaho gusa kushake bw'Imana. None ibisato zo bazanye nta mwabonye? Oya nje nabandegamiye muri amutibanda ntonanditswe no kwandikwa ejo niho nayanditswe nta misada nabonyeho. None mwasabike abayobozi? Nuko basaba ngo utwo dushimbo hamwe wenda nako gafu hamwe n'agaceri n'agahima hamwe n'udusafiriya n'akagaro kugira abana dufasha badusaidiye. Wenda natwe tworeba uko twaba wenda tubonye nako kenda twoja turapfa kwihisha tukikingaho. Nta nuca tuwenda nakunyu tukabona nakunyu. Nitwa Dusabe. Arico mbabare bano bakimbizi bo mujomba birukiye hano. Babe bayirukira hano barandika ngo babandika ngo bapokeye. Kugira ngo bapokeye hubwo abanyarucuro nibo baje kwandikwa na nibo bari guhembwa. Abakimbizi inzarire ndakubice sibyo ubwo ko nari byo. Imbabare ziri kubabara ubwo twe turi mu byacu tukuja gucaga depure hubwo nitwe turi kurwanira n'abakimbizi. None wasabike abayobozi? Abayobozi mwe mukwiye kureba ko mwabasede mukagenda muri abambi bakagenda barazana amakarite zabo mukareba aho bavuka no bakabazana n'abashefu babo bese batware babakaye jubari kuza bakababesha sindi ukwaje manikataga nitupaga karite na karite yiko nayo nani kudanganya juba mwandike. None biri kukubabaza wewe? Abe biko nakuzunisha? Biko nazunisha juba mingi ko banateseka pana manjara. Biko napokeni batugana? Ni baumu. Asi muneza saidi abarefije de nakinzi ko banarara fasi ya mubaya. Turabashimiye mwese mwadukurikiranye umunsi twagira ikiganiro turi ku mashuri ya Rukoro na mashuri gari hano Iruchuru en face na bureau administrateur ya territoire de Ruchuru niho impunzi magana zaturutse Ceya zigaturuka Runyoni zigaturuka Cengerero zigaturuka Bunagana zahungiye bahunze n'abana benshi muri bo bahunze nta byungu bafite bahunze nta myenda bafite dore ko hari ababyeyi batubwiye ko bafite umwenda gumwe nibwo bahunze birukankanye izindi hari izo babapiye cyangwa barebere cyangwa abasirikare ba guverinoma bagiye barabapiya ubu babayeho mu buzima bukomeye. Barasaba abantu b'imitima myiza kuza kubafasha kugira ngo barebe ko ubuzima bwabasha guhinduka na guverinoma irebe kundi yarangiza icyo kibazo cya M23 asigaye basubire mu nsiziro zabo baje gusarura ibishimbo n'ibirayi dore ko benshi muri bo bari basize imirima zabo barazihinze ariko ubundi bazi uko bizamera. Benshi muri bo hari inkazo bari bafite zaratakaye abandi bafite ihene ingurube intama na n'ubu ntibazi ko aho zagiye wenda zaba zararibwe ibintu nk'ibyo. Reka tubashimire tuzongere kubonana ubutaha murebe izi mpunzi kundu zibayeho mwenda mwabasha kuzifasha. Yari Baraka Munyamfura Héritier iburengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Isheja.